Iyo. Kena nonda abito ka nga. Okay tani toke. How? Nakenda hindi bitu nando na bibalasay. Hindi na Sara. Erla kitungo ren na vi hotel ni bulang sarbanua. Aya okay nda ya. Hindi na Sara. Hotel mo kiruta ka butsingo. Iyo. Na bibalasay mo dipenden rabaki. Ni awal tu manadaka. Suka manadaka ndendre chumba kana no mu dava. Nomu mode. No musanga mo pakadeng. Iyo. Mo tone down. Iyo. Kurungata. Siya mo maya na matakani ko. Sa sapato bube mbabo lingangor may balen balik ni o gaya do may. Iyo. Sa litalona. Iyo. Mbo lulumanda mbo bayan rango sa daro be so tabi nga matarikato mbo sa didiani. Oyaw. O girben na nada mo sarva mingona. Nakau binakata tungangori. Na ongun singa o modeani. Sa dapat binakata. Iyo What else do you want? Nangay banga minggo tae nanraking ko sanggay sandende gayado. Iyo, wanga tayo nambuka wanga Landen ni Loma. Landen ni Loma. Binabala weekend na mga watin raking ko na biya mo si Mostoka. So weekend na biya dende to nanda bimbiu. Unfetch ko na kayo tuguna. May be. Tuguna mo nita siya ray. Ari unfetch ko na katuguna ko manongon lanji gori. Isa. Iyo. Ano binamay wani buhaw so wani binamay wani gravi. Iyo. Ano mamul tatu nga be tinay niya. Iyo. Kerton na squadron to sa motong matakan ni kuwa. Ano binaka? Baka mibital to nga be kemundo na sa motong mengo be sota baka dalaka. Iyo. Wani binatir wani ben gravi. Na be tinay mate ni may buo melambasango. Oi. Ngo na mertong kana mga kina na rabe sa family. Iyo. Pamibiti ko be na sena. Right. Mata kita si misa matong mengo may buo melambasa. Na mataka today. Binaka kira mga nararamba na nonda benua. Nabi ko nakataka na tigo pangalala na bito kay tuwa na bimbuda pa kilicho na bisonin raki. Kira benda taka takia da na bugun ni bono da tigo da bagi tigo na ngonongo. Maru binaka nonda yaw. Sa tapa klacho ran raki bisaw. Arto sakana chiro kada dan rak menan di na pa kilicho bali bro tawdi uda. Baka kina roni lubu na bibono do lubu rawa. Wata kina wole lebu. Na bimbara nonda bono te musar chuk mai na tandola. Gori. Mi atar chuk mai nambara ke singa toka. Iyo. Wata kina nambara ni atulau. Baka kini bertura-tura kan nama ramanita, ena te beritangi di nonton bro. Oke mendo. Awel, good morning good morning to the agriculture show officer. Yeah, right. Ministry of Agriculture. Yeah. To the GM 500. GM 500. This is from the driver from Naitasiri Sekobe. Right. Sikobe, ndo mangango ranjana. Mbula binaka Sikobe. To the name. Yeah. Arono biya ningo. Another asenada bakalu, batake another tambalo, and also to Medi, and also to Sekobe, the fellow from Ngusisabu, right, in Naitasiri, joining from this morning. Anre, tapi Josi, apa nunire, and nabude bitokani, and non the outs palang. Oh, that's our sunny boy. Yo, sunny boy. Come. Hey, I want to ask you something. Because you live beside the sea. Yeah. Ebita na matinggali ka. SMS da tutu patakin na duna. Embule waswasa. Dua isa dandakuladi. Kewan dandakuladi. Iyo. What's dandakuladi? Dandakuladi isulukulay ka zebra crossing. Kaya bula loa. Iya. Maka sport. So the zebra crossing in the sea. Iya, Kita lagi na zebra crossing. Iyo, some of them like that. Oh, okay. Alright. And we got dandakuladi one. We name another one. Iya. Dambea. I know the Dambea. The big one. Yeah, the big one. Iya. And some of them, they are small. I don't know. We can eat it. I just know the one we eat it. Oh, okay. Iyo. Kay habeni baka tama na habida. Okay, kwendo ya kwa na bikito. Iya. Kwa lukale ka the family of Anduna. Iya. This very daw ba musika ba ko sarkan into Dolisi Anduna. Right. Before the ills eat a bit. Iya. This one come first. Au sinkila na bikimuni. Na bikima min na didiwai. Oh, iya. Didiwai. Na didiwai. Okay. It's a black one. It's like a zebra, not a zebra, a giraffe. Natambonu, pakatu nambonu. Ndo talangor nambonu. Right. We go to Lambonu and Lambolara. Oh, that's a family on the get together in the sea. Oh, but they live in the Windongontongo. Oh, okay. Yeah, you became no kada. Kwango ngabo mo small head, long life. Live na kerasuina? No, this is we don't eat the didiwai. Oh, okay. All right. Isa mo betar nga pati ko mbule waswas. Dara si iyo nagko-comment dara si dara mo ito wala na didiwai. Sige, usin ni kan nakagori. Era kaya chuko na bitambuk. Siya ngo na didiwai ko question wili mo kay ka. Sige, ba. Beta ba mesa. Okay. Kasi ni kanina ka kanya man na. Sige. Hey, urungon talaga nga. Yeah. There's also baka na buwa ka chuko lumino waswas. Hindi na? Kam? Na buwa ka? Do ka dibiki na so na ika. Kwangori
atu. Iya. Au kere-kere mo sanang kay tarong Mikel galong bula saranga. Okay, saya betul rumah tangga nung bokin masuk matu ya. Oh yeah, I don't know. I know nga the host of the sea. Ano tamo ko? Ngondo naman nondo taranga na ko pakandolan delen tu no kama mewose. Oh, okay. Wi. Sa punta ko ochi. Siya nga ko ka ando tani ko taw ng buina. Ito siya buina. Baka iyo bakasyon na matanggalin gito kung ando punto kami nagay-bounce. Kaya yung kamutan din buina mo bukay Kamutan ng buina mi ado ng motor sa ulo nga. Ay, good morning to awa bungona. Tamay inay malili. Alena ndona bungo tongo me tabu ndo sa matungo be senganga. Kuku, o nau, o male, abatike bungo tongo lena. Pambibiti wetumbu na makumbundo to. Tamasira kita tamay Josi sa nende tsiko mo ko matali ko. Mbula me na kay Likimi. And now, our short story this morning. What's the story? A story about the small kid. Oh, this is a story about one kid Yeah. who always being bullied by the student inside because of his talkative and never answer any question that comes to the teacher's mouth. Yeah. So, so this fella was there. Yeah. One day, before they start with their subject, the teacher start them with some jokes, some competition, so that they can enable their mind to be healthy and hyper, so that they can start their day very well. Before coming to the class. Good morning, student! Yeah. The two other student in the back. Yanda Saka! Yanda Saka! Apakah kati tuturan ni korong komen? Iyo. Okay, before I enter the class, you should stand up and welcome the teachers in the well-mannered voice. Yeah. Good morning, student! Yeah. Good morning, sir! Merpatu ya. Merpatu nongon. Bibirnya kita tuh meredi kaya Okay, thank you. Okay, today before we start with our class, we will start with a devotion. Yeah. After the devotion, with a short quiz. Yeah. Okay, listen. Today we will learn the short form from the long form. Yeah. And then bulita tuna baleleka. Yeah. O then nangay ba who will give the right long form? Yeah. Okay, let's start. Yeah. What is a long form of CWM? Yeah. Siyempre mentor ko memory. Yeah. Hospital. Yeah. Okay, carry on. Okay. Yeah. MPI. Oy, nabuha ka ni Waito ng tambia. Sebisir. Thank you. Sebisir. Right, yeah. MPI. Yeah. MPI, Ministry of Primary Industry. Right. Okay. Yeah. PWD. Public Works Department. Public Works Department. Yeah. Well, WAF. Yeah. Water Authority of Fiji. Luar sana nga. Yeah. Ilu ko na FEA. FEA. Yeah. Fiji Electricity. Yeah. Authority. Yeah. Sa batu ya na nonra on tu sin bersab. Okay. We want you to go further. Yeah. Sa ndangolen go walele pati tomu. Yeah. Ay nanonda buli ni kuwa. Right. Okay. What is long form of Datala tugori. BC. Yeah. Birth certificate. Oh, Odia, right. Who's that? Yeah. Sa saumotening ko nataro ko nangon inda umbedi tu. Kodo pa kami to. Iyo, baka minta umbedi tu. Iya. Good, thank you binaka. Ilikimi? Iya. Another no Ilikimi. Iya. Ilikimi, come. Sit in front. Iya. You are good boy. You are good. Okay, let's see. In the morning, what is a long form in the morning? Iya. AM. What is a long form of AM? Iya. Anti-meridium. Hey, who's that? Yeah. Hey, Kimi again. Hands together to Kimi. Hands together. Okay. Student. Yeah. Listen. After AM, there will be a PM. Yeah. Kimi, you know the PM? Yeah. Post-meridium. Yeah. Oh, Kimi, hands together to Kimi. See? You people, you talkative, you never see Kimi in the proper way. Yeah. He's a well-mannered head. Yeah. See, he answered the question properly and nicely and respectable. Nice, Kimi? Okay, this is the last question for the day. FIT. Yeah. Fiji Institution of Technology. Ay, sandende nabuli, sandende. Yeah. Kimi kede juga. Kimi kede. Boy. So the teachers want to ask another girl. Yeah.
Another girl for the last question. Smart girl. Yeah, smart girl. Yeah. Sangay pa sa mata ko, balitan tarin ko ni he chew the gum. Yeah. Kana pikiti ko ko. Yeah. Sangay mo na numong kasi muli, may sa bata ka bingon lewa. Yeah. Nataro. Yeah. Okay, I want to ask you, Lewa. Yeah. Why you eating chingam? Yeah. Why you gum this morning? Yeah, right, yeah. Asin berama, you people allowed to eat chingam? Okay, Yeah. no. Yeah. Okay, what is along from? What kind of chingam you are eating? Yeah. Simber mo kaya, I eating PK. Right. PK. Oh. Okay, what is along form of PK, Lewa? Yeah. Seba tungaya no tarong kasi muli. May siya kami lulo. Milaulu, nisikila. Iyo. What is, ndote ni mito tarong kuribuli? Iyo. What is along form of PK? Iya. Satya ke mo kimi. Iya. Say. Alam telingan. Alam tal na nga tako sa mo Kimi. Iya. Okay, Kimi. Labi tuno nanti sini okay. Iyo. Ningo nito tanong. Iyo, labi na lang desi. Iya. Hamar tija. Mai. Iya. Nikua. Nikua. Iya, Okay. iya. Warong ka na Iya. Menta sana ba we will listening to Kimi. Iya. Ili Kimi. Iya. Ili Kimi. Iya. Ili Kimi. Iya. What is Long form. Ili Kimi na bakandi? Iya. Ili Kimi na bakandi? Iya. Please, what is the long form of PK? Wiraki. Wirek. Iya. Arsaparay. Yeah. Listen, everybody, sember ka no Kimi. Yeah. What is the long form of PK? Sember ka papol kam. Abang ko Kimi, natama na mapalabu ni bosongo na PK nandrenga. Nandrenga na PK sa kilango ko ya. Wewe kaninga na chingam. Sema na bosongo. Mapalabu ni PK Kimi tolo. Sember ka saka, onggori saka na papol kam. Lewa, lupa kami nang gori, bakam bira ului Kimi. Angago Kimi, angago labe te ului Kimi. Asal stali mudi. Kimi, kere no mundasi, no stali mudi. Au kere rangone ni kanina kemni wasigalebu. Binabale punjas, kami takon na Outspaling show this morning. Thank you very much. Thank you. We love you all. Masta sa sini beri Kimi. Oke merah tu masta kere. Masalu stali mudi. Lay. Weh, sekali Kimi. Kira-kira bikin mana pun kau ni. Tapi aku lihat dari natura makumpunta. Iya. So na pasok papalangi. Gori. Isa siya matangoki, misa kilango ka na papol kam na piki, nandre nga. Apakah pasok yung rakaitong eh? Iya. Lai, pinabalik besar na bipa apa gori? Pipa karamataki. Pinabalik besar na bipa apa gori? Iya, pipa kamarutaki. Na piting komi, ano nung menintu ipale? Hindi na sara. May bawang katsukin ikira nanto mo ikira na Gori. ko. Sana rin rong lebi pagkano so na binan terpaki. Usut kiro. Ya kiro sa pagkano binan katsukin na marut katsukin na kede katalaw. So bakar na bangun tu binan chika na putu binan. Sa songkor lang tukitin ng takunra. Nguna pa kamaluwa, usut kiro ni kiro wawon na mutsok. Itu kan sana karena papal kamu suka mata di kuah. Iya. Kira sa pagkano binan katsukin. Kira sa lom tal ni tapi nung sumuni. Oili. Bikin binan ngonele ako ko bikin binan turang. Laban Qatar. Okay, meta mo mataka, Iya. na mo like, na mo share, o kira no mo heart. Hindi Na na. video leka-leka ko eh. Na ito ka ni. Hey, yo.